letošnjim letom smo znova pripeljali Pirelli gume tekmovalne na slovensko sceno. Kot naše podjetje Eko-Sport je postalo zastopnik za te gume na področju Slovenije in področju ex-Jugoslavije. Danes smo pa organizirali en test za vse zainteresirane, se pravi stranke, povabili nekaj tekmovalcev, se je odzvalo, nekateri se niso, da so preizkusili na tej preizkušnji tukaj, ki smo ga organizirali, nove pnevmatike, nekatere so nove zmesi. Povabili smo tudi nekatere tuje dirkače, ki so se odzvali, predvsem Patrik Sandel se je odzval našemu povabilu. Desna ena, liva ena, čez preval gre 50, desna ena, v liva ena 50, desna ena 50, desna 2, desna ena, liva 2, desna ena, liva ena 100, liva ena 100, na koncu pazi desna 6, desna 6, liva 2 dolga, desna ena pazi v liva 6, liva 2 dolga, desna ena liva 6, desna ena 30, desna 2 30, čez preval desna 2 dolga, v liva 2 50, desna 2 dolga, liva 2 plus plus. Preval 50, liva 2 v desna 3, liva 2 v desna 3. Liva 1, desna 2 plus dolga, liva 2, desna 2, liva 3 minus, liva 3 minus. Liva 2 v desna 2, desna 2 dolga, pazi v liva 6, desna 2 v liva 6. Yeah, absolutely perfect. And starting in Norway first with one victory, and then also went to Cyprus, and we had a really good rally there also. So yeah, really happy. For tarmac, you're still learning. What are the big challenges for you from tarmac? What's the most difficult thing to do there? I think I'm learning quite quickly now, and we start to realize how to do it. And the only thing now is just keep driving more and more. And so this is just a perfect opportunity to get some more kilometers behind the wheel on tarmac. So yeah, I'm learning all the time, but I think we're very close to be able to fight with the big boys even on tarmac now.